pa sam htjela reći 3 stiha. Izvoli. O tome, da. Treperi mi srce ponekad tiho, u mutne i pjane gorke sate. Bože moj, što bih sve htjela dati za neke trenutke da mi se vrate. Nije nam bilo suđeno u mladosti našoj ranoj, ali možda se ipak nađemo u ljetu ili jeseni zlatnoj. Treperi mi srce ponekad tiho. I također želim pozdraviti moje Tivčane gdje sam se ja rodila i provela 5 godina djetinjstva. To su ostali zlatni dani. I ti motivi iz Tivta, cvijeće, vjetar, more, oni su stalno prisutni u mojoj poeziji i klasije i travke. Moje puno vam hvala. Ja vam želim još mnogo dobrih pjesama. Veselit ćemo se svi skupa i zajedno pjevušiti, je li tako? Da. Moram reći da su gotovo sve prilogi u ovom našem večerašnjem vikend programu radili novinari iz Radio Tivta, pa smo se zato možda vama više obraćali poštovani slušalci nego poštovani gledalci, ali nadam se da nam nećete zamjeriti, pa da vidimo gdje i kako to rade novinari Radio Tivta. U ovoj montažnoj baraci od nekih 100-ak metara kvadratnih smješten je Tivatski Indok centar i u sklopu njega Radio Tivat. Ova mlada radio stanica postoji tek nekih 5 godina i svakodnevno emituje 5 sati programa i po mnogo čemu je čini se osobena. Naime, članovi redakcije, njih 6, 4 novinara i 2 tonska snimatelja koja su uzgled i muzički urednici, izgleda rade sve poslove i to naravno bez ljutnje. Evo ovdje su sa nama 2 novinarke Radio Tivta, Elvira Tripović, jel tako, i Beba Marušić. Kako vam ide posao? Pa, jel se razumiješ što u ovo? Ja ne. Beba? Mi tako, eto, ali isto ćemo morati za mehaničara po svim prilikama. Ovdje očito ne postoji neka podjela na muški i ženski poslove, jel? Pa ne postoji silom prilika, moramo sve raditi, iako se baš zaista u ovo strašno puno ne razumijemo, ovako možemo izmjeriti ulje, provjeriti i tako nešto, upaliti ako je ispravno, inače k mehaničaru. Beba, ovo se češće dešava, jel? I kako reaguje muški dio redakcije? Otkriću ti jednu malu tajnu. Naši muškarci, naše kolege novinari, inače ne voze, glavni šoferi smo Elvira i ja, pa u narednim godinama imamo u planu da ih naučimo, pošto i nama nekad dosadi ovako, oko motora i po gradu. Ovdje smo u režiji Radio Tivta, odavde se svakodnevno emituje program, sa nama je tonski snimatelj Đorđe Radonjić, on tu nešto radi, čini mi se da to nema baš mnogo veze sa snimanjem. Đorđe, šta to radiš? Upravo pomažem kolegama toncima iz televizije neki kabel da zalemim. Lemiš nešto, jel? A vidi, ovaj prostor ovdje, ova režija, čini mi se prilično je mala za emitovanje programa. Kako se snalaziš ovdje? Pa prilično dobro, već sam se malo navikao. A ti si inače i muzičar i muzički urednik, tako znači obavljaš sve to zajedno? Da. Volim ovaj posao, bavim se muzikom već duži niz godina, tako pomalo tehnikom, tako da mi to sve zajedno čini neku cjelinu. Evo ovdje smo sa Draganom Popadićem, novinarom Radio Tivta. Dragane, ja sam čula da ovaj suvenir koji ja sad gledam zapravo predstavlja neki trofej, jel tako? Mi kažeš nešto tamo? Pa jeste reći o svojevrsnom trofeju koji se dodjeljuje čovjeku koji u mjesec dana napravi najviše grešaka. S obzirom da je moja deviza ko radi taj greši, očigledno je da sam ja dosta radio. Dobio sam ovaj trofej u trajno vlasništvo jer sam ga dobio 3 mjeseca uzastopno. Ja mislim da sam ga potpuno zaslužio, iako zlobnici kažu da sam jednoglasno izabran, ali nije tako bilo, ja sam glasao protiv sebe.
Evo ovdje je sa nama Neven Staničić, glavni odgovorni urednik Radio Tivta, number one redakcije. Neven, ti to kuvaš kafu, jel? Pa šta da radimo? Naše koleginice smo uspjeli da naučimo sve sem da skuvaju pravu kafu. To ćemo valjda srediti, kao i one nas za vožnju. Aha, nadam se. Nevene, mi smo malo obišli, znaš, tako vani, pa smo bili unutra, vidjeli smo ovo jedna prilično vesela redakcija, jel tako? Ali ima mnogo mladih ljudi. U pravom smislu mlada redakcija. Pa ovo je mlada redakcija i kao u svim lokalnim redakcijama prisiljeni smo da ganjamo onu staru novinarsku parolu svak sve da radi. Mada moderno novinarstvo zahtijeva uske specijaliste. Vidite, uz malo šale ipak je ovo neki prikaz onoga kako i što radimo. Redakcija je mlada i mogu reći da smo zaista i ponosni na nju s obzirom da su svi visoko kvalifikovani i da znaju da rade svoj posao. Da te pitam, ima ovdje u Crnoj Gori dosta lokalnih radiostanicama, Radio Bar, Radio Herceg Novi, Radio Kotor. Kakve su osobenosti Radio Tivta u odnosu na njih? Pa možda upravo u ovoj dozi malog humora i veselosti kao nekog posebnog imidža, da upotrebimo i tu riječ, Radio Tivta. Inače, ali uz ozbiljnost isto tako, je li tako? To se podrazumijeva. Vi ste inače dobili neka priznanja za svoj rad, zlatnu plaketu Turističkog saveza Crne Gore za ljetni program, je li tako? To je još jedan dokaz. To je bilo u prvoj godini našeg rada i ta priznanja su nam zaista draga. Međutim, veće nam je priznanje kad neko, zahvaljujući našem programu, uspije zadovoljiti neku svoju potrebu. Bilo da dobije krv kad mu je potrebno, bilo možda čak i to da pronađe izgubljene ključe. Dragi slušalci, iz studija Radio Tivta toliko. Srdačan pozdrav uz napomenu da smo sa vama i sutra od 12 do 17. Želimo vam prijatno večer uz vikend program televizije Titograd. Sada je 1 sat poslije ponoći. Inače, Tivćana ima i na televiziji, istina na Titogradskoj i još ne. Ima ih, zamislite, na kineskoj televiziji. 这个竞赛叫在京外国留学生中国通接力宝贝大赛。实际上呢，它是一个中国知识的问答。参赛的选手是在京的所有外国留学生，选手们都是本着了解中国。这次竞赛由我们2个人来主持，他叫张光维，我叫桑亚。桑亚小姐来自南斯拉夫，现在在北京语言学院学习。Jeste li ovo vi? 对，这就是我，我叫Sanja Čegorović. Ja nisam razumjela Sanjin kineski kao ni ovaj koji smo vidjeli iz insertu jednog kviza kojeg je emitovala centralna kineska televizija. Ali Sanja, recite nam otkud baš vi kao voditeljica u kineskom kvizu? Pa pre svega mogu reći da je to bio prvi put da se u Kini, to jest u Pekingu, organizuje ovakvo jedno takmičenje u kojem su učestvovali strani studenti i koji su trebali da pokažu koliko znaju o Kini, uopšte o kineskoj istoriji, kulturi, umetnosti, književnosti, geografiji, o kineskim običajima, o kineskoj kuhinji i tako dalje. Što se tiče kineskog, kineski je izuzetno težak jezik. Prije svega ti kineski karakteri, znači kineska slova, kojih ima preko 20.000. Ja mislim da je potrebno znati bar 3 do 4.000 kineskih slova da bi se mogle čitati samo kineske novine. Mada prosječno obrazovani Kinez treba da zna najmanje 6 do 7.000. Koliko ste vi do sada naučili? To me svake godine pitaju koliko sam naučila. Ja mislim otprilike 2.500 do 3.000. Mada to ne mogu tačno da kažem koliko, jer svaki dan učimo nove stvari, svaki dan čitamo nove tekstove. Inače, za kineski jezik, govorni kineski jezik, veoma je važno biti talentovan što se tiče sluha, jer ako čovjek nije muzikalan, teško će savladati ovaj jezik. A vi ste završili srednju muzičku, vjerovatno je imala i to uticaje. Jeste, to imalo uticaje. Prije svega zato što u kineskom jeziku postoje 4 karakteristična tona. Evo, ja mogu da vam dam jedan primjer da bi to najlakše objasnila. Ma znači mama. Ma znači konoplja. Ma znači konj. A ma znači grditi. Sad možete zamisliti kad biste vi došli kod Kineze i rekli kako je tvoj konj umjesto kako je tvoja mama ili koliko košta tvoja mama umjesto koliko prodajete konje i
To su takve greške nisu sitnice. preporučive. Da, tačno. Da se dobro snalazite u kineskom čini se da najbolje potvrđuje ona brzalica jedna koju smo mi malo prije čuli u kvizu, pa bi možda mogli sada i da pogledam. Slažem se. I ono treba da pročita ovu kinesku brzalicu, naravno što brže, tačnije i tečnije. Vidimo da se dobro snalazite u kineskom kvizu, kako je pred ovim našim kamerama. Možda i na kineskom da nam kažete. 真有一点害怕。 Dobro bi bilo da čujemo i pjesmu koju ste otpjevali sa glumcem na kineskom jeziku. Već 1 sat i 7 minut 8 u toku plaža je sve pušća i pušća, a plakati filmski, pozorišni ili bilo kakvi drugi idu na početku, mi smo ih namjerno stavili na kraju, jer pored mene je majstor za plakate, čovjek koji je radio čuvene plakate za filmove, sjećaš li se Doli Bell ili Otac na službenom putu, Bambi Bačanović. Bambi, kako bi izgledao jedan plakat ove naše fešte i ove naše emisije? Ovako, obično plakat se pravi prije početka ovakve fešte, međutim, evo, sad recimo šta bi moglo recimo da bude na tom plakatu, pošto sam ja ribolovac i bavim se podvodnim ribolovom i ostalim ribolovima, zamišljam jednu scenu recimo sa pučine vraća se ribarski čamac i ribari nose veliku bijelu ribu, a neko sa obale koji dočekuje kaže: ovo je čudo, ovo nema nigdje na svijetu, ko što to ovdje kažu. Znači, sve se vezuje ipak za atmosferu fešte, odnosno atmosferu Tivta i Boke Kotorske. Tu je i jedna drugarica koja se kupa često ovdje ljetu, tu je sa stanom, imamo ovdje jedan stambeni problem malo riješeni, to je Gordana Zahar. Gordana, kažite mi, gdje se vi inače kupate? Teško je tu u ovom trenutku reći, malo je svježe, ali... Mi čamcem često menjamo mesta i pronalazimo nama nepoznate uvale i plaže, jer je zaista šteta biti ovde, da ne kažem živjeti, a ne upoznati predivan Bokokotorski zaliv. I plaže, ne zaboravite, ovo je bila prva u nizu fešti na plaži u Tivtu. Mi ćemo se u ovom trenutku uz pjesmu Gordane Razarević oprostiti od vas. Očekujemo vas ovog ljeta na onima koji prestoje. Gordana, izvolite.